week ya phato ya makwetle podula marwele ke kgwedi ya pele tjhabeng sa rona sa Basotho he gona selemo sa rona se qala ka August ke le hona se qala he bana beso se qala ka August hona ntse re le kgoding mono ke batla ho tlo lefa dikgwedi le batho ba hlaileng ka dikgwedi tse itseng hore ke batho ba nang le character e jwang bophelong tse bora ho hlaile ka August o mofuta o itseng wa motho ha o hlaile ka Sesotho ntho tsena re na le tsona se African tsenana rena taba di scientists se di tla di astrologian se di tla di beya ka tsela teng but le rona rena le tsona ka tsela ya rona ke tla lefa tsona ha ke na bothata ke dutse mona le lona bana beso ke tlo dula ke dutse le lona ha ona ke mo ke yang teng ha motho ya qalang ho shebella subscriber mo re ya pele re mra subscriber di video di atla tse ngata o tlo ithuta o tlo tseba ka se haeno o tlo tseba ka se Africa o tlo tseba ka moriana hore moriana wa sebetsa ha o tla ho Phoka o tlo tseba ka dintho tse ngata di product di tsileng le tla di bona le lona di atla mono so wa dumedisa makatollo wa go di katuwe makatollo wa topotse tshose le tsa mangopeta o la isupa kopano wa motho le modimo wa hae makatollo o gata tsela mo eleng sikoteng o tlo sa lefifi bathong o ba apesa ka magaganya makatolle ke ngaka ya dingaka tse ding ha ke bui ke nga batsa ke a ipheta makatolle ke ngaka ya dingaka tse ding o kene ka hare lona makatolle bana be sware bueng taba ya togo ha ke batle go etsa betelele ha re bueng taba ya togo bana beso toro ha e salwe mogao kapo ha e confirmeye toro ha e sale morao kapo ha e confirmeye toro ke yona why ke tsuile haholo ha ntse ke sebetsa monana le nna ke tseba ka moggo ke etsang boloi ba ka teng hore toro ka nako ye nngwe e ka nna ba maka le ho ya ka mo science yona e hlalosang ditoro ka teng so toro e ka nna ba maka so if o kena into a big step bophelong ba hao like maybe wa tlo thwasa sky lo ga iwane ntwe and ha e confirmwe ke tlhatlhobo ke ditaola kapo ke sporofeto kapo ke tlhatlhobo e ngwe le ngwe ha e confirmeye why o re Mofokeng toro ha e confirme ba fetho hona le batho ba thwasitseng ba thwasa maka but ile bona ba lo rileng hona le batho ba yentseng mesebetsi mara ba etsa mesebetsi ya leshano ile bona ba lo rileng ke batla le mamele tabe hantle taba ya pele nna ke bue ka motho mo nna ke le Mofokeng ke a gona ho etsa motho a loge ka moriana plain ka ditsela tse ngata tse fapaneng ke a gona ho etsa hore o lore ka ditsela tse ngata tse fapaneng ha re mohlala ke o rata o ngwanyana ke batla o fere so ke a tshaba I can do that nka yetsa kapo ke batla o tlo thwasa hone I can do that nka yetsa so that's why ke re ntoro ha e confirme e nngwe ya bobedi batho bana ba dingaka hona le ke bua ntho tse ke di etsang hona le di gwala kapo dikupu tse dilang specifically ka taba ya mathwasa o thwasisa tse dilang specifically ka taba ya o thwasisa kapo hona le ditsela tse ding tse ke di etsang hona le meriana meng o nka o fang yona ha o batla o thwasisa o lo fehlela mafapanong a ditsela by doing that go jwetsa hore reka ntho e solo fehlela meriana o mafapanong a ditsela then ntho eno automatically e etsa hore batho ba o lore o ba thwasisa le tsona dikupu tse a ke di etsa tse ding tsa tsona ka hare ho tsona hona le di meriana e kenang e etsang hore batho ba ho lore ke jwalo but ha se ngaka e ngwe le ngwe e lo ruang e entseng hore e lore ke batla le mamela but what I'm trying to say mona gore toro ha e confirme e sa le morao some of things e ka nna ba sedimo se sebe se ka nna sa tla ho wena ka ditoro but so o etsisa dintho tse o sa tlamehang hore o di etse but o lora but ka hore motho o tla ke ile o lora ntho ngwe le ngwe e ikelang kwa o lora ntho ngwe le ngwe e ikelang kwanana and ha o ka batla e follow up ka speed o tlo fumana hore ka mora mono kaofela o sentse tšhelete
o sentse tšhelete dintho tseno di entse Yesu di bone mara ne se tsona ka go di tlile ka sedimo se sebe neng wa etsagala gore go etswe ntho e sebetsang go na le boloi ba leloko kapo lelapa o fumana gore ha e monana bo gagadi ke baloi ene le dingaka mara ona jwale se le baloi ke batla le mamele taba e ha e se le baloi mosebetsi wa bona ko sebetsa le baloi so ba tseba gore neo e teng hae moya o teng hae but ba tshabana le ntho gore if batho ba ka tswa kapo ba fetoa batho ba moya ka hare ho lelapa lenana batho ba lo thwasa ba etsang ba tlo re bonela diphiri tsena tse ba di etsang seo ke sephiri sa baloi se ke lefang sona so there is a way ya ho bipa neo lelokong o lore ditoro o senye ditšhelete but o skebe wa bangaka but o thwasitse e le ntho e entswang within a family e le ntho e tswang ka hare ho lelapa so e etswa jwalo kore you fe ditoro moya ona o mobi wa ntho tsena tse ba di sebedisang o tle jwalo ka dipono ho wena o etse dintho o phetise o etseng mara ho ska bana le ntho ye lokang kapo ye tsamayang ka tsela ya bobedi bana beso kelello yona e createla ditoro a ga tlameha o ipata kelello e createla ditoro o ka nna ba mopholoso re ke tse mohlala o ke se lo re dintho tsa mapostola kapo tsa ZCC kapo tsa Zion but once o stepa in ka haro apostola kapo Zion because kelello ya hao e sebile mono ikene ka haro sebaka se jwalo then ke hona mo tlo startang ho lora dintho tsena o ke se lo re ntho sa itsebeng ke ipheta o ke se lo re ntho e o sa itsebeng so once o stepa in ka ntho tsena khona o lora ya bobedi ntho e o inahanang haholo o ya ilora ntho e o e tshabang bophelong o ya ilora ntho e o e ratang e dutseng pelong ya hao le moyeng wa hao le maikutlong a hao haholo le mohopolong wa hao kelelong ya hao o ya ilora ntho e o qetelletseng o inahana mostly tsatsi ha le lo felella o ya ilora so hence ke re ha le ya dinthong tse kgolo se ka le bana subscribe ba o qala o shebella 0682134374 Sebenzile Street in the buildings Sebenzile Street front opposite ya train station sa train ka thoko ho sekolo sa September ha o le mono fela o tla nthola kapo residencia phone ya hao Google Map e tla o beba so ntho e nahanang haholo wa ilora ha ke se ke tlokwala bana beso o ya ilora hence ke re ha o tlo etsa kapo o batla ho follow up taba ya ditoro yetsa hore o e follow up like if what out mosebetsi o lo rile mosebetsi tsa ma o lo hlahloba ba o cheke kapo o tlwelle o iphete then go tlo gona go bona and ha o ipheta o ka nna tla boholo etsana jwalo o ka nna wa tla o ipheta ka tsela e different but if o tlola motho a gona go interpreta ditoro ka tsela e right e tlo gona go fa tsela e right so you must be careful ka taba ya ditoro it might be boloi it might be universe ka biyona fela kao science ka biyona fela ditoro wa ifumana so e ka nna ba taba ya moya o mobi hape neng wa lowa ha ha o mono wa lowa ona le dintho tse tsamayang tse etsang so ntho tseno di a hlametsa ditoro tse siko re o nana maybe ba o loile ka re o se ka bana le mo ya nteng ka bophelo then ne du lorise dintja dikatse dipudu hlalo etseng but isi ntho e tlo o sebeletsang e le taba re tlamile o hlophe wena what we have to do you just have to spend the money and then netswe ka o hlaba o etseng o etseng dintho di skibetsa ba tsa loka bophelong ba hao e tla ka toro so ke a leboha bana betso boteng ba lona ka haro o channel enana bo bolela ntho e kgolo haholo go nna boteng ba lona o shebella nka ditata hore but ke a tshepisa hore re tlo ithuta mona re bophelong ba semoya nna le lona re tlo bua ka ditaba tsa semoya ka tsela ye nngwe le ye nngwe re kgethe ha ile ntho e kenyang semoya fela re a bua se Afrika setso sa rona re a bua ke a leboha bana beso modimo wa mpolokele lona ho fitela nako e tlang hape re kopana hape ke a leboha amen